Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što znate, nije mi bilo neko vreme i uzet ću još par dana malo da odmorim. Već sam, mislim da sam došao malo do kako bi se to rekao, malo mi je mozak, ne mogu mentalno da obrađujem, kao što vidite, informacije čak ni u videima. Što ne znači da ne čitam, dosta sam stvari novih saznao, neke su stvari potvrdile, pratim svaki dan šta se dešava, ali prosto ne mogu da stignem, sutra mi je, između ostalog, sutra slavim, pa to će biti u stvari, vidit ću kad ću objaviti ovaj video, da li danas, da li sutra. Tako da, dakle, sutra je 14. novembar, Bračevdan, Kozma i Damjan, ali ono što sam htio da kažem samo, pratit što se dešava, napravit ćemo jedan veliki video, gdje ćemo obratiti sve te vesti neke koje su bile ovih dana, koje vidim da se nisu mnogo pominjale. Nadam se da znate ovo za Horgoš, za blokadu, za migrante, za hapšenja i za sve to. Također, moguće da u Britaniji se poveća inflacija, oni ulazi isto neke probleme, to je zbog određenih problema sa zdravstvom. Inflacija u Rusiji zadnje 3-4 mjeseca raste, jako rastu kamatne stope, bili su neuspješni napadi na Avdijevku, na Ugledar, za Ukrajinu s druge strane loših stvari ima, ali ne onoliko kako se predstavljaju, pošto evo Nemačka je poslala nove IRIS-T sisteme i bilo je tu svačega. Francuska je slala neku pomoć, evo sad su se obavezali za još neku, predlažu još nešto što je onako malo katastrofalnije, ali to ćemo sve pričati nekom drugom prilikom. Za izbore ste vidjeli, vrlo zanimljivo da se vezujemo za Francusku, što je katastrofa, verovatno. Mada i tu postoji nešto što može se uradi, ali nema veze. Vezujemo se tako što evo Miroslav Aleksić posjećuje Francusku ambasadu, Vuk Jeremić ide tamo svake druge nedjelje, sam je rekao, predaje u Francuskoj, francusko-nemački plan, često se provlači ta priča, za još neke, evo, Miloš Jovanović, Francuz, ili da? No, onako baš jedna država u opadanju u svakom smislu, i u tom neokolonijalnom, ali iznutra, ali dobro. Ima tu mnogo tema koje treba da se obrade, ja ću, kažem, svakako obraditi neke od njih, do tada možete na mojim shortovima vidjeti kako sam raskrinkao jednog lažova, pošto očigledno mu nije bilo dovoljno jedna emisija na TV-u, pa je onda otišao na 5 različitih kanala i tako dalje i nastavit će on to, na veze, ne još dugo. U svakom slučaju, to bi bilo to što se mene tiče. Hvala vam svima na pažnju, dakle za par dana, kad malo možda i odmorim od svega, se vraćamo u snimanje, tako da sve ok, ne brinite. Hvala vam kao i uvijek svima na pažnji i drago mi je da ćemo se družiti, da ćemo imati dosta tema. Nažalost, teme nisu tako lepe. To je, ne znam baš neku lepu vest da je bilo ovih dana, ali ima dosta loših vesti i mislim da je bitno da, eto, vas par hiljada koji pratite moje videe svakodnevno, znate to. To bi bilo to od mene. Hvala vam svima na pažnji i da završimo na 3.33 kao i uvek. Ja vas pozdravljam i prijatno.